الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دسبيكهين هم بخيرات سرچاوا رب العالمين نبيرين اشتنا هني بخو حسب بكت چونكي هر اكشما يشرخها كي هاته نيتا مجي اويكو ام آن آخفنكا خيري بيجين يانگوه خوب دين آخفتنكا خيري دا مفايشي بر بگيرين و نعمتك رمضان رب العالمين gelme kiri. Çünkü eve ekeş avan rekan evet peygamberi aleyhi salatu vesselam gut yeme men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ilal cenneh. Her iki tu ev kepsiyar ki dibet me behaşt vet. Eve ekeş reket behaşt ye. Kumuruf talab ilm bid berf khondini ve biçit u bخو بخيلت. ليه لبيتان بظالي نباها نعمتك اش نعمتك رب العالمين اجرم شكرا خدل سرنكين يهي بمروف نمينيت اش دست مروف بشتا داري بنبرو كاتبين يهي بترش صد جحير الفيريكون ببن هاريكيش رخا كهاتا هاريك عشيرة كلي ابي عقيدة هنيا باقشم هميد كون كره و امل جهة كرين اشتياخاري و ام دوي بيجين اووكو دين ما قوت يما هند توجيهات دينا قوتن هندك نصائح دينا قوتن هيفيد كان بوما هميا جهة مفايبة لبيت بزانا پیغمبري عليه الصلاة والسلام يقول يما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كسي رب العالمين خيراوي ببدي بالدين دا شرازاكت اما بيت هطيا فيري بالتأكيد رب العالمين خيرا مد فيدي بيت ام بردوان بسر بيت چند دا اف خيرا هني روج بروج بوما زيدة اللي بيت اما نعمتك وقف كي امن وجهكم بوي قالك جهتي وقافي بصرمانت بيت وصاليكم ببن بس دسنا كبيت يان او جهنا هيلن او جهتك او ادارة او جهة بريفت بت يان جي ملا ناهيلن يعني ملا درست ويرينين مثلا عند الطرق التصوفين درويشن خلقي بهنده وگريدا بشيخة وبيتا گريدا چونكي ايكش شوان تشتايتوك و عقيدة ما عقيدة سلفة تبي أمته هنش عقايد فرق دي جداد كات أبيا عقيدة ما خلقي بخده وگردد لأف عقايد دي خلقي بمروفة وگردد وكي سيدة مولانا محمد سعيد قوتي بحث دين الشيعات كر قوتي مروفة هميوب عقلي كسك وگردن كو مرجعه عقلي اي شخص وگردن لإسلام ما و دين ما وف عقيدة هيا باقش نب رب العالمين وگردن و او ريك رب العالمين بو مفريك رف منهجه هني باراستيه و خود ده حتى رجا قيامت باريزيد جا بيتوي ام شكر اوي نعمته هني بكين دا رب العالمين بو ما بهيليت كي قرآن چد بيتمد بيت لئن شكرتم لأزيدنكم اگر ما ببيت اف نعمته هني بو ما بميني دي بتم شكر خده بكين وهروسا كيني عمر كرة عبد العزيز خدير جرازي بتشد بيجيد قيد النعمة بالشكر بيجيد او نعمة رب العالمين قال تاكيري بخو جريده دال دفتبن داش دفتناچن داش دستناي نداري دي چاو بوتاف نعمة تاني انا جريدان دي قلتبن اوه بالشكر قد شكرا خدي بكي هروسا كيني رب العالمين جل وعلا بيتما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا رب العالمين هنا الداية بالدنيا هني وتشتك نظامي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون رب العالمين قوه الداية هوا شاف الداية هوا دل الداية هوا عقل الداية هوا داين شكرا خده بك جالك جارا دبين طالب العلم رب العالمين في نعمته هنيات قال كري شكرا خده ناكت تهندي دي برف لانا كديفة تشيت عندي طلب علم اللي فكر ريكي هيليت جا جالك بيتويا مروف اوي نعمته هني برچاف ور بگيريت برس ور بگيريت وف نعمته هني نعمتك رمضان رب العالمين قال كسينا كريا سيدة مالا علي خود جرازي بيت وقتها في حديثة هني بما شرحت كر
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو بما يصنع. ملائكة چنگید خدانن ديوانا و نهن و ديوانا ويدا حاضر بن برهف بن. قلتي اف ملائكة تنين بوچل ديوانا ويبتني حاضر بن چنكي ديوانا وهم ديوانا خيرية. قلت اف فضلي هني نبو چو برپرسا نبو دولمندا زنگينا پلا برزا قلت بو كسي نينه. يعني اف ملائكة تنين ابيت وكو رب العالمين چكرت معصوما او ديوانا تجلك بيروزة يا خدام بركته او وقت اوتن ديوانا حاضرت بن. وجدي في نعمته بخو نعمت ببيني شكرا خده سر بكين دوبما بمينيت. احتمالا نبي قلت يا من تدي اخف نجي جايم قلت اسحس كمش جهدارا بما قلت بعض ما عندك توجيهات ابو طلبة بجنبو حوالت خا برادرت خا يا اگه ابو اف نعمته هني بو مروف دمينيت اگر مروف شكرا خده سر بكين. يا دوی ما جاركوليجي اما جبه چنده هني دا بو الشبهة خطافة. هند بواريه ندخل بيجي از دیگه قدم هميه و کس تأثیر البناكت نخير وصانينه. او شبهه او بوتا تيتا قوتن او تل مواقع التواصل يقولي بو يهي جارك موقعك ايمانته يا ضعيف بيت او شبهه بيت وجهه خو بگيريت. افرو كعقيدة يا اشعرية يا صوفية يا دراويش اف عقيدة هني یا بربلاف بیتو یا هی گلی جارا دولت پشتوان بن مروفت مازن پشتوان بن ابا واقعه که اف مواقع التواصله اف شبهات تهمی تینا بردسته به یعنی تو دی اوان مواقع التواصله تو دی تصافحه که دی صح که ای که اوان شبهات تدبیرشید فیسبوک بیتون هر جهه که مواقع التواصله هستن دی شرازهای مودی اوانا چلب که بلوک که گوه خانه ده نبیجه از ده گوه خانه تأثیر المناقات وصانی نه چونکی اوجی ایگش خلطیانه گله جرمون ده برنامات بینین ده شبهات آتین و اوخا جواب سردن ایکای که تا او شبه اینا تا او شبه بوچه کر یا هی جواباتا یا مقنع نبیده پیلیا فطرته ونی فطرت همیه درسته او شبهته تا وقتی بو خلقت نگوتون و شریکا جواب سردن یا هی او جواب یا معقول نبید یا جه خدا نبید او شبهش جواب و ماستر بید ایلان دی بیتا کتبید سریتا مرتاح بید گویا خانه دابان مروفیتا خاصة وقتی تو طالب العلم به هندك تي او سربازك هندك الدينه برابطر ابيتاني تشريبك ابيتاني بلوك گویا خانه دا شبهات توانا چونکی مزانات گرگت مازنت هم گویا خواب دینی مودی بوش گویا خواه دین شبهاته هندك جارز گویا خدمه درسيت شيخ عبد الكريم الخضير يعني بدقوت بشتي شيخ ابن عثيمين رحمه خديلي بيت هي كسي وكي ونايد بس ابن عثيمين كيم ترنينه چونكي عالمك جلك مازنه دروسيت وعقيده و باقش وف كتبت اهميه شرح كري جا ما شاء الله عالمت مازن زورن شي گویا خب در درسيت ابانا عقيده و بخوا بخينه عقيده بخوا جوار بگیره خود دین خدا شرازا که لی اوان شبهات تا گلگی اشیار به چونکه ام بینین گلگ جارا گیتای مثلا گلگ متشدد بو يعني متشدد بو پشتنگی بگاوی چه دهاتی گوی خدا اوان شبهات تانی عقیده درست همال دفنه ما یجدز داری جا دعا ثباته ما کیش پیغمبری علیه الصلاة والسلام هبو کو ثباته و پتر بی ثباته پیغمبرشی همیا پتر بو بس دائما پیغمبری علیه الصلاة والسلام دعا هنید کرد اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جو هشیار بن اول مواقعته التواصله مزان کار رأی سیدا چل گل یامنه سبب چون آمنه گوی خانه داون که سایتا کو شبه طرح کن چنکی او شبه هی الشبهة خطافه تهلی جاره که جه خیرد اما هر چه بید بکی شیخ صالح عبدالعزیز آل شیخ او نوی شیخ محمد ابراهیم
الشيخ محمد إبراهيم عالمك قالك جريب وعالمك مظن بو سيدا الشيخ بن باز بو. سبحان الله أفكسي هني الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ أبا وزير أوقافه بو. ما شاء الله عالمك قالك بركفتيا هم دروسي هم كتابة شرح كري أو عقيدة طحاوي فتح المجيد أف كتابة أهمية شرح كري عن التراث كي باش يبدي فخرها هلا وهيش تاي بردوام أجي أود بيجي تشجن كيني بارو بتروات اشتانا خينا أود كنت بينا بالصرمات مضطهدا كفتنا شكستنا بيجد أقل بده بأميدية دفته بيدا كات يعني وانجها بخينا أود تاكو بالصرمان بسر كفته يعني أود جهد بالصرمان دست کفت هی واجه بخینه دا معنویات التالي چی که کرد بس واجه بخینه و جهت بصرمان تداش کست دی معنویات تا اینا خاری یعنی نقطه که گلک مهمه اف مروه هدی بیزار بید و جا اف نقطه هنجی دی بیتین تشیار بن یا دویجی وقت مروف دین خود خینید دی بیت مروف دین خود بگهید سیده گوادی بحث نویجه کرد نویش أو عبادته أو خلاته أي رب العالمين العسمان ضايف پیغمبري عليه الصلاة والسلام لي نويجا مروف ديفيت مروف نويجي بجهيد مثلا ايك شوانت بيجيت اس مزيفتك أوروبا بوم قلتي مهن ديت ايك جور كفت وقلتي الحمدك خاند الحمدك جلك يا باشنيك يا بالصرمان بيو ولهجة ونا لهجة عربانة فاتحك خاند وكي خاند قلتي وكرا جري وشو قلتي بدي فراتشو قلتي تا چيه قلتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام يا قلت بلغوا عني ولو آية أبا ما حفظ آيات جهان أنا وچند روجه جا بصرمان بوي بس ديفته جهشنا خايا أو جتشتا جهان طبعا نفيجي همه عقيدة ولا وبراء أو عقيدة هم متست نفيجي ده هاي ولی ما اگر تو نویزی بکی و تو پال پشت خرابه که به یا نویتت دیل خرابه که بید ما اوی نویزی چه تأثیر تکریه دوید تو نقطه جه شیار به کسا که حرس مقر شعیانه یعنی شعی اوه ایکش اوان بالا باید بو امت چه بو یعنی چون که نگدید این کار وجودا خوده کرد وقتی ایک بصرمان چیت حرسیا مقر شعیات کرد وقتی مسئول و یه شعیا درد کوید بده که فلان کس که حرس گوتی نویجت کرد گوتی اگر حرس نویج گهج باد گل مند بو و اگر ما گهج با شعیاتی گهج با نویج ند کرد گوت ناو گلک جه خدایا اگر ایک نویج خواب گهید گل شعیانا بید یعنی حرس شعیانا بید و اگر ایک شعیاتی بگهید نویج ناکد جا نویج اوستینا اسلامیه بس نویج همه عقیده ولاء براء مختد بجي إياك نعبد وإياك نستعين ما أفتشيه تي سوزو بيمان روجي هفذا جدا رب العالمين بيازدي عبدنيات أبتنك مختد بجي اهدنا الصراط المستقيم تي طلبت كي دخازت كي تي بيجي توفيق مبدا ريك الراس ودبخاب دست خود شركة كي خراب جد جلا إذا نفتت نفيجا خانه جاشتي وجا ما احتمال هاي مدريج جيكر ليه نقطة ديما هيك يوم دويت اس إشارة بدمي أبا يبصري مهمية هاطة مهمية ياديته وقتی اتمال دايك التزامي ورد جريد يا حق أو دا يباب تشجيعاوي بكن تشجيعاوي بكن و دست خوشيلي بكن و هاري كارياوي بكن داي بردوام بيت لی هندی جارا دبین اف جحیله هنه چکش بید چکر بید وقتی اتمال دا التزامي ورد گرید مصادمه چید بید چه مصادمه چید بید بابه بده بیته تو ده مشکلا بومد و مالی دا چیکی عالم دیمینی تپه و ده بیته هندی مشکلا چیکن با هر بری جارا که قصتا که بیجم دون عمرک هبو ریهت خبر دابون و هم الظانين يتميت بري أبد بري شست حفظ صلاة هم بريبون خلكي ما همي بريبو
وقتی او دان عمره هنی ریهت خبر دای پیرمیر توالدت وانه پی ود گوته او چه ریه جاره که بدر جمعه او صوفی گوته می یمر خودی عفی کد گوته من سیده او بالا خوش ببنان کرد مگوتی بوج بالا خوش تبنان کرد گوت بینه من او چه ریه مگوته او تشکیت ابو جهل نه مگوته لی نگره مگوتی عین دا ابو طالب جی گوتی دا بسرمان بید يعني بو بيري مامي پیغمبر عليه الصلاة أبو لهب ده بصرمان بيت أنا أبو طالب ده بصرمان بيت بقول أبو جهل نهي لا بصرمان بقول شو ديني بو بيري هلا بقول حفتي حديث سريع هاي بوش جبنا أبد إلا جا مصادمة شيء بيت جا بلاخة شيء بكر أبد مصادمة شيء بيت مال ده دمين بريه تبع دمين بدلنج تبع دمين وقت الضوات حاضر نبه من نف منكرات تودا نبه دبيت جلك بهم فرح به يعني دبيت جلك بهم فرح به والفيري نقطة كاديش هاي هندي جحيل هاي التزامي ورد جريد بمالات شرناكت مثلا اود بيت هم نفيجيتو بجماعات بل بونو من عندي شينا سروي رأي اود بيجي نفيجو بجماعات سنته وقتی تو شغله که به توی بخواد کاسب شغله کت کی دو نفیجیت تا جماعت دیجی چن بس وقتی تو ما شغله که بو مالت کی مالاخب خدان کی و واجبه تو هاری مالاخب کی اوجی گازنده که گله جارش مده دکرن یعنی بیشن اول طلبت هونه و اول هود کنه اول نقطه جدیت انتشار به با مالت خوش ولی که حلال بکن طلب علم بکن بخواه بخوینن اتمال دا مصادمه ده چه بید گل دای بابت خواه هشیار بن وقتی بابتت بیتتا یا وصا یا بهات یا گوتن که اول حکمت ازعاجاتا کرد و اول صبحی توی مدرسه خلاص کرد و تعیین نابو بابجی گلی جارش نزانین آنجی هند یه دلسوجه با عیاله خواه مینی تب عیاله خواه و مگوت ام همید دی مرحله را بوری یعنی ازعاج دیتا کرن سراری هتا سراجل کتا بس دوید توشی هشیار به هندی صعبات خلافی تی ما بین دا يعني هندي تابد مجال هايبيت بونو منا بوبتا دبيتا بلا دلنجتا جالك كورت نابن يعني امانتا حتى سر جوزك ومجاله هاي يعني دبدان جوزك كابش نيكات اللي يقول نهكار به أبي طبعا سروي الرأي أنت بيجينا خلقه ويا هي بيتا السنة سر جوزك دا بيد أجر تو دان جوزك كتو قول نهكار نابه برأي جنا جرين بس وقتی بابت بیتا ما دبوچ دلنگیتا بونمونه گلکی کرد بید ایگوی خواب دا بابا خواه حتی سرگوزکی بینه چونکه سرگوزکی دو گناه کارد به ایگوی دان گوزکی کرد اول نقطه توصان که بونمونه صحبتان حتی یا نقابه يعني حتی نقابش جویش و صحبتانه وقتی که چی گلی جارا ازعاجوت مالداته تکرن يعني اصلا بجمه بلا اف جحيلي هي ملتزم برف تساهلی و بشید نه بس بلا مصادمات مالدا چنابی چنکی اوج جا چه بوی اوج جحیل هنه معلومات توت کیم بونا زانینویا کیم بویا دی بابت و ازعاجویا کره همه هلای اوج جهی ها همه هلا بخودی نویجا ناکد وگاف کی چنکی هندی هند دورو بری تو مالاوی ازعاجویا کره و ججبر هندی دینی مچنی شامدد بیت ولی یشاد الدین احد الا غلبه و همه تجی بینا فرح چد بن والدعاء جسري حمد اشتايا يعني الدعاء جلك مش جلك طنقو فياتيني تدري وجام دعاء رب العالمين كرب العالمين ثبات واستقامة بدأ تمام دعاء رب العالمين كرب العالمين أبي ولاطيك وكردستان شمينة خشية بارزيت راحتية آرامية برفرهية نفمدة بربلاغ بكت دعاء رب العالمين كرب العالمين شوان كينا منبي جهة هنكم كرينا وصلا كين رجع قيامت مهمية بيك بديال پیغمبري عليه الصلاة والسلام بحشت يكون بكت ام دعاش رب العالمين كرب العالمين رحمة مريت مبت قبرت وانا روم بكت وشفاء ابو همين ساخت مفريكت وام دعاش رب العالمين كرب العالمين بري ببدأت قرآن وسنة پیغمبري صلى الله عليه وسلم سپاس بو گهداريه هوا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله